Lapha abafana bekhakha madoda sebekhona. Sikhona apha eRock Up Studio. Sithi hayi akushekwe lokho akushekwe. Losiso kwamba madoda abantu shudembeni na. Losiso kwamba madoda abantu shudembeni na. Londo tutonje mbukuza abantu shudembeni na. Londo tushela abafazi babantu shudembeni na. Sohlala sikhuza madoda njalo. Lo muntu utshontshe inkukhu zabantu shudembeni na. Lo mamunye abanye shudembeni na. Lo mamu kambe khuluma abanye shudembeni na. Kambe madoda uhamba ukhuluma ngabantu nye abantu. Labo sisi abanye bakhomba amadoda abantu madoda. Kati amadoda asephelile yini emhlabeni. Kunzima madoda. Lo muntu ushela abafazi babantu shudembeni na. Wendoda washela abafazi babantu shudembeni na. Iyekele bafana ukushela abafazi babantu madoda. Amadoda engekho likhangele konke amadoda ehamba emsebenzini lisale selishela abafazi babo lizenzo baba. Londo tushaya abantu izikhwama shudembeni na. Mangikhuluma ukuthi abantu izikhwama madoda ngisho ukuthi uthatha uswazi ekarapha izikhwama zabantu. Hayi ngithi ukubathathela imali yabo. Esethi abantu abalezimali zabo ebathathela ngenkani. Siyakukhuza konke khonokho ukuthi into ezingavunekiyo sikhonapha koneshi madoda eRock Up Studio. Isheke bafana. Hamba layo uGabazi madoda ngimthatha phansi khona legwambe edlawa. Siqansa madoda ejumpika. Sisonke lo mfowethu sehle siyensuze ehlanganani. Emathabiswana madoda lakhona ngale eSelux. Losiso uqoma madoda abantu shudembeni na. Londo tubamba abantu inkosi shudembeni na. Londo tushaya abantu izikhwama shudembeni na. Lo mamu kambe yabanye shudembeni na. Uzelazo Gabazi. Sibatshengisa ukuthi ikhakha ihamba njani madoda lapho ehamba khona. Sesingathululeka phela khona. Ushekhe ufake ilembe ekucinyeni ngale kuzadubuka lokho. Kuzwa. Bazibambile madoda oneshi khona apho producer lo mfana wakhe. Basibulala ngesound kuzwa. Ishekhe bafana. Sibakhulu
abakhonza madoda, abantu abakhomba amadoda abantu, abantu abatshotshela abantu inkukhu zabo, abantu abatshaya izikhwama, abantu ababamba inkunzi, angithi inkomo zabantu inkunzi, hayi abantu abathathela imali zabo abantu ngenkaba. Usizwa choba khakhakha, nanso Gabazi. Khona lehlangana nemadoda abantu bedlala unyawo kithi kansi usetokotobo madoda enkugwe aludlala unyawo edorobheni komaningi. Uhlale khonapho mfana ushekasheke ukusheke ubabona sebesenzani ubamba ingungu zakho mpisinyana mfana size sikhumbule umdala usineki khona phana umambe ensusa madoda. Uyambusisa Gabazi ebhesini afuthi ngithule zimu lidini madoda manje yimi umfokabanda u-NK. Futhi ngimbonge kakhulu madoda umfoka amaningi uGabazi ngokungenzisa umsebenzi ongaka madoda. Nama abantu sebekwazi ukuthi hayi kulo mfana kaBhambi u-NK nansi inkhoma madoda azihlangane. Usizwa uyekele zihle mfana usheke kuyanathwa lokhu mani. Idlala unyawo khonapho madoda sesikhuluma ngamadoda abafana labondesi ogweja. Futhi ungezwa kusithi gujeda mhlobo wami ungami wandawo awazi yokuthi emva kwakho khuluma indaba ezisemsamo mina ngale emadipotini okunapha khona ipile. Usizwa uchobe mfana uchobe kade yenza njani usheke uvale ekucineni kadibuka lokho. Londoda ushela abafazi babantu shudembeni na lo muntu ushela abafazi babantu shudembeni na. Ngaze ngahleka madoda ukhuluma yona indaba uqobo lwayo mfana kamdala kade lokho ngikhuluma mbakhuza abalaleli laba abafana yikho mina nsithi into zabafana asazi uyakhuluma umfana kaBhanda ngendaba lina khona ngapho uzagijima ubelethe ihloka mfana mawungathi ulenkani. Ngiyanikeza abafana ipower mina wena ekela zehle uyizitsha kanje ingoma ucabanga ukuthi kuyadlalwa mfana nanzelela. Asazi ngikhuluma ngokhulumane phansi khonale kosamashe majaha madoda eyibambile imota yakhe isithwele madoda uMandevu phela khona ngapho Snake lalela usizi ukuthi sikhamba kanjani.